Assalamu alaikum. Bizning kanalning qatnashchilari. Bugun biz Qizilqiya bozoruna keldik. Allohga buyur. Allah buyurup, Allohga shukr. Şu jaqdan sizlarga kafeler jönündə videomuz bo'ladi. Hurmatli ko'ruvchilar, bizning kanalga qatnalib, like bosqanды сөзсіз unutmangizlar. Bo'lg'oni sizlar like bossangizlar, bizning videoni ko'proq adam ko'rganga sebepçi болып, çoğun jardam qilgan bo'lasizlar. Biz hozir emi mынакей бұл жақта shunday so'ning har qanday dizaynda tushgan plitkалар kafellerden qatarına keldik. Bu жерде plitalardan bardық түрі, bardық размерлері бар екен. Бұл жағында мынандай деревянный атайын үйдің шипірдің асты потолок қоздалушы бардық түрі бар екен. Бұл жағында мынакей. Бұлар жына только стенаға болып қалау жында? Кухняныға? Кухняны стеналарыға? Бұлар әме квадрат метрге қарап сатылады, штучныйлар? Ақсүйеттегілері квадрат метрге сатылады. Декорлары үштіге сатылады. Қанша әме квадрат метрі бұл? Ақтүстегі? Ақтүстегілер квадрат метр 1100. Квадрат метрі 1100 сомнан екен. Анан кейін бұл 4 штук штучный сатылады бұлар, а? Бұларда стенаға қолданылады. Қанша әме бұл? Бұлар 30-60. Бұларчы? 60-60 тен, а? Қанша десем бұлардың басы? Бұлардың басы 1,5 миллион квадрат метр. Бұларда тегіз барды квадрат метрге қарап сатылады? Бар декорлар әден үштіге бөлінеді. Жақсы. Мен hurmatli ko'ruvchilar, biz ichkaridaga yuramiz. Bismillahirrahmanirrahim deb mынакей o'ta so'ning qilib qo'zlab qo'yibdir. O'shanda бұл betda mына cho'nglar бүт barda kvadrat metrga qarab sotiladi, shundaymi? Mana oyoq polvoy kafe bular bardi, rossiyskiy. Qanchadan endi bular бағалары? Bular 550 dan 850 ga chayin. Kvadrat metr. Demek hurmatli ko'ruvchilar, palovoylar bardigi kvadrat metr bilan sotiladi ekan, 550 dan 850 so'mga chayin ekan. Yaxshi bu. Как раз bu Tayvayt shunda. Men shundaydi sunishta aytilaman, banyalarga, nemelerga shuni qurgandachi, ko'pincha bu tayib ketadi-da, o'tibchi. Sigalab bo'lib. Mana bu жағында дағы. Bular shunda qaysiga qo'llaniladi aka? Bular palovoy. Бүт бардыга мыналар. Palovoy перхошкаларга гилем салынбайт ма? Вообще как гилем салынгандай эле го, коз көрүнүш жакшы экен. Булар канчадан квадрат метр? Bular kvadrattан өзү комплекти 15 миң сом. Ушул туруша 1 2 3 4 5 6 экен. 6 15 миң сом экен. Мынакей акчаң болсо коз жаша, жыргап жаша деген ушул экен да. А булар чака? Булар дагы жакшы экен, булар только стена. Sokol Xitay оригинал bular. Sokol Xitayдын оригиналы деп өткен, жазып коюптур мында 850 деп. 850, 950, 1100 шундай квадрат метри 850. Анча-мынчасы балар бар экен, мынакей. Мына жерде көргөзүп кетем, бул узунуга окшойт булар. 60 30 bular. Только стена. Стена Sokol менен bular камерге жазат. 1400 сом экен квадрат метр. Я уже лестницаны, специально лестницаны тақиды. Бетінде бар, тайбайтқан немелері бар. Бұлар дағы 1400 сом екен квадрат метрі. Поставкаға жайын. 1400 сомнан екен. Мыналдан дағы жақсы екен көрініші бұл. Uzun екен. 120 метр екен размері, 120-ға 40 екен. Uzunu 120, турасы 40 сантиметр. Ошонда бұлалар bir үштігі 890 сом ба? Олар дәл квадрат метр. Квадрат метр. Бұл uzunluğa екен, бұл дағы шол стенанғы да? Бұлар половой. Половой екен. Жақшы екен, мұна бір uzun екен, бір қойғанда тегіз қойып қойып. 120-ға 40 екен. Квадрат метр 890 сомдан екен. Жақсы, мынага hurmatli ko'ruvchilar, ушул Үлкөнгө келиңиздер.
Себеби бул жерде мына издеген бардык түстөгү, бардык дизайндагы плита кафелдерди таба алат экенсиздер. Мен сиздерге эми бир катар көргөзүп кетейин. Неге бул жагында дагы бар экен. Var duşuyorlar. Kıtay'ın argımı. Жазылып атыр да булар, а? Канчадан квадрат метр? Kvadrat metre 1100 sonra. 1100 сомдон экен. Негизи өзү дагы көрүнүшү жакшы экен, мына гүлдүү светтер айрыкча мына. Көп болду ачылганыңыздарбы, же эмел ачылдыңыздарбы? Açılmanımızlar 20 20 күн болдубу? Эң жакшы. Буга чейин байкабай жүргөнбүз да, мынакей урматтуу көрүүчүлөр. Жаңы магазин ачылыптыр. Демек, жаңы ачылганда көп скидкалар, көп баягындай мүмкүнчүлүктөр болот. Ошол мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып калыңыздар. Sen nasıl 300 sonra. Мынакей бул жагында дагы өтө жакшы экен. Муну ака килемге окшогон көбүнчө каяктан жасалып келет булар? Bak Kıtay'dan gelir. Кытайдан келеби? Негизи Кытайларда күчтүү экен. Kıtay'dan gelir, bu kazanlar. Кытайлар күчтүү калып калды ака. Бардык нерсени жасашат. Мына караганда кадимгидей килем да мына турушу. Килем. Урматтуу көрүүчүлөр, ушуну менен биз бул чыгарылышты аяктап жатабыз. Сөзсүз бул магазинге келип кызыгып алып кетиңиздер. Сиздерге жаңы эле ачылган магазин экен бул. Жакшы скидкалар, жакшы мүмкүнчүлүктөр болот деп ээси өзү дагы айтты. Кызылкер шаары, толук адрес. Мына көчөнүн эмне деп аталат ошондо? Бирок негизи бул Кызылкер базарына келсеңиздер эле, азыр сиздерге телефон номерлерди калтырабыз. Жазылганбы телефон номер рекламага? Телефон. Reklamalar verecek. Озек айтып коебуз анда. Түшүнбөй неме гана сурайт. 72 менен. 0772 28 28 22. 28 77 22 номерине чаласыздар. 8 менен код. Эгер толук бул магазин кайсы жакта деп таппай калган болсоңуздар, ушул номерлерге чалып келиңиздер жана биздин каналга да катталганды унутпаңыздар. Сиздерге ушундай пайдалуу гана видеолорду чыгарып көргөзүп турабыз.